Gdje su? Odmah tu ili? Jesu u prvim prostorijama ili nisu? Ajmo onda unutra. Ali tam dole, će biti Paja ili ovaj? Paja naš. Amo rekli s prozorom je unutra ili van? Da. Ajmo unutra, kaj ste? Op. Ajde, Ne vidim. Prazan. Op, nisu, otraga su. Četvrta vrata negdje. Op, jedan ti kraj glave. Kraj glave samo ide. Zdrobil neko neki, ja? Da, u pomoći jebote, na ulazu smo, ne vremo nikam. Na ulazu smo i ne vremo nikam, dođite pomoći. A dolje nema nikoga? Samo na prozoru, a? Marek. Ti tu počinj pucati, ja idem tam do grba. Jebem ti. Ajde, čisto je, rokete samo. Jedan je nutra s desne strane budošil. Dobro. Di je? Tu je. Oho, vidim ga. A tu tamo pisao, tu isto preko ovoga bude sigurno. Da, roke sam. Op, hit! Pazi, to on nas vidi, kužiš. Gdje su? Da te peče. Čaj. Ko
Čekaj, tu odmah je naš ili njihov? Čekaj, to hit! Hit! Ja sam mislio da je to naš. U restoranu je naš gore, da. Treba boći. Deki, daj nešto pokrivaj tu desno, boći. To. To ti je za ono prošli put. Naš ide. Rozi. Če je to naš? Pazite leđe, da. Ajde. Ova vrata su čista. Stavi otvoreno. To je dobra pozicija, a ne, fuck. Ovo je iduća moja. Fuck, nije to to. Kaj sam mislio, ali da, jebena pozicija. To, bravo. Ima ja drugu. Hit, to. Ukinu sam. Je li to naš? To naš ili njihov? Zakon. Dolazio. Ha? To se dođe na čošku druge zgrade. Koja dobra pozicija, Oj ti lijevo, ja držim ravno. Pazi, Petr. Tu. Ovo je jebena pozicija. Unut kad smo se šuljili s donje strane, veli da je čisto. Dečki, ajmo. Nema ništa čekanja, minute izlazio, Ajmo dolje. Hal? Rozi? Hrva? Je čista tu onda?
Kam? Čekaj malo. Ko je to? Ko je to? Jebite se! Koja prevara, mater! O, kurac! Malo je palo! Prvo brim da sam na krivi ulaz došao, Ko? Prva! Pa gdje su? Ima koga tamo? Dečke, jeste našli ili niste? Roza? Ne, to ti? Najbom Ko je, čiji je tu? Što u njemu, njemu. Kom? Kuk je to? Evo tebe. Ajde idemo ovo dva. Ko je to tamo spoja? Idemo ovo dva. Gdje su naši brio? O. Ko je to? Predstavi se. Rako sjebi. Mi smo ih sve tu riješili, znači idemo, ajmo tražit kutiju, ajmo kutiju najti. Kutiju najti, tu je čisto sad. Pa nema još nikoga, ajde. Odi, ne podro, odi još prostoriju ovo iza. Da. Pogledaj, ideo na ulaz, dolaze napred. Da, treba pratiti. Oho, vidim. Rokaju, a? Ajmo mi prati vanjsku, to je to. To je čisto. To je čisto. Kak je ovaj ulaz pokriven? Moram dolje do podruma. A? Od 12 skroz. Da. Pazi. Idemo kroz podrum dolje van. Ajde, pokrivaj. Ajmo.
kutiju? Ne. Jesmo joj odnesli tamo? Jesmo mi uopće imali? A? Smo mi uopće imali kutiju? Ja kutiju nisam vidio uopće. Niti ja. Su oni imali tu kutiju da ju nisu već tamo odnesli? A Dehrva sad rekli smo da idemo kroz podrum van i tam onu zgradu vidite kaj je. Hop. Ajmo. Daj čekaj, bum ja. Aj pokrivajte hodnik. Ajde. Ajde. Boš mogao kraj mene? Su ona blizu ili dalje? Ajde. Dobre. Sad pokrijem na... 3, 4. Srazite. Pa ne treba da se ovo gledaj previše na post, ali smo onda prazni, onda budu ti skuti unutra, kaj nam to znači? Da. Možda treba dvojica, samo dvojica, eventualno da pređem iza leđa. Onda da te vi Ajmo nas 3. Vi odite s kutijom, mi čuvamo područje nekako. A gdje je kutija jebote? Nemamo kutije. Kako je ovo spuki mater ti? Pazi. Čisto. Jel sad na kraju 2? Ajde. Ajde, Maks, idemo. Tere, ajde. Idemo iznenađenje hititi. Da pogledaj, svijetli kamera. Ajmo se kupiti imenu. Ajde. Čekaj da zrak. Ajmo. Ajde. Ja pazim, tu. Maks čuvaju do straha. Vozi. Gdje su oni sad, Bog te jeba? A svi su izapali, pa ne viraju u ovu stvar. Ja sam vidio pravi da Čoška se skrio. Odmah iza zgrade? Da. Čoška se zgrade. Gdje, sobi? Vani. Lijevo ili desno? Kroz prozor ga možeš ukinuti. Otvoreni ga tamo. Vidiš kaj, Hero? Kaj, čekaj da vidim. Kaj? Kontra. Kaj? Gdje je, lijevo ili desno, znaš? Niš, moramo... Hit! To.
Nisam te čul, sorry. Aha, i rekao, okej. Maks, ja pokrivam tu cijeli desni kraj. Ja pokrivam tu sve desno. Kak je gore? Prazan si. Imaš druga? Imam ono gum presipa sada. Daj. Aha, ne, nemaš pomoga. Ne, pa imam ono presipa za ono strveno. Nemaš niš presipal, daj sin. Daj drugi mek. Sorry, dala. Čekaj, radim na lijim dela. Dosta je djela. To je to. Kaj je gotovo? Nije gotovo, daj još do kraja. Vani ili unutra? Dosta. Evo. Ja ću stisnuti. Tako. Gdje su? Ne tu. Aha. Kaj nema kutije? Dok si. Vrijem. Dečki, s desne strane idu dvojica na restoran. Kaj je? Ajde, rokaj. Vidim. Čekaj, stani, ne vrem, imamo na nišama. Stani. Ajde. Jes ga prima? Kupi! Ohoho! Bestiđino! Tako znači, a? Da. A gle, ja džinu vidim, ali ne vrem do njega. Agresivac! To je. Koji prozor? Prvi je vatar. Ono prvi prozor.
Matriti zamagljene su mi šajbe, niš ne vidim. Daj čuvajte samo da nas neko ne flenka. A jebi se, sad te više ne vidim. Oho! Jesi! Jesi! Mislim ti mene? Jebem ti. To mi se ne da nazad. Ovo je bilo dobro napucavanje.